Ada istilah pamuha dua disebut, rahat bakawan baik di balakang manyalukut. Sifatnya baik apabila lagi bakar rubut. Bila kita kadada inya katuju mahasud di muka kita bina ambak bakut. Bila kita kadada muntungnya kaya kanal pun, hatinya himung bila kakawanan bacakut. Kawan nang kaya ini solusinya jangan abut, jangan dibawa bakalahi, jangan dibawa gelut. Bawa makan di rumah, suruh makan gangan sup. Nang limbah dibuati racun tikus baparut. Innalillahi